على حبيبك نبيك مصطفى showed me right from Борбор Азиядағы Саидтер уйымы сүйікті пайғамбарымыздың ұрпақтары Саидтердің өздіктерін тақтап документтестіру үшін улантууда. Қазақстанның Қызылорда шаарынан келген Ербол Абдрахмановқа атайын документ ұйғарылды. Анымен қатар Абдрахманов Қазақстандағы Саидтер ортасындағы туғаншылық байланысты түзу жана бекемдеу мақсатындағы іс-шараларды ұйыштыруда расми өкіл болып бекітілді. Ербол бин Фазылбек бин Абдрахман Махтума Азам Ходжа Аль-Хусайни Аш-Шариф. Аллах Таала мубарак қылсын. Рахмет. Жұмыстарыңыз алға бассын. Bir чечим бар, урматтуу туугандар. Ошол чечимди жарыялап коюшум керек. Борбор Азия Саидтер уюму Абдрахманов Ербол Фазылбековичти Қазақстандагы Саидтер ортосундагы тууганчылык байланышты түзүү жана бекемдөө максатындагы иш-чараларды уюштурууда расмий өкүлү катары бекитет. Аллах мубарак кылсын иншалла кызматыңыз. Мен учурдан пайдаланып, мына азыр Борбор Азия Саидтердин жумушу жакшы болуп жатат, абдан жакшы баа берип атышат. Мына жакында араб өлкөлөрү да сайтта Борбор Азия Саидтеринин тарыхы, алар боюнча маалымат чыгарылып атат. Көптөгөн араб туугандардан дагы чакыруулар келди. Мына Кудайым насип кылса, Борбор Азияда тарыхы такталып, колуна документ, паспортун алган Саидтер мына келерки жылга Кудайым насип кылса, ошол Саудияга конокко ошол тараптын кишилери тараптан чакырылды, буюрса. Бул Саидтердин тарыхы менен таанышып, маалымат алган ошол жактагы туугандар кичине болсо дагы бир дасторкон жайып, Саидтерге бир колдон келишинче кызмат кылып, кызмат көрсөтүп, бир сыйлап коелу, ошол тарыхы такталган ошол Саидтерди ушу Борбор Азияда жана башка жерлерде мусафирчылыкта жашап жүргөн Саидтерди алып келсеңер, бир коноктоп койсок деп ошондой чакыруулар болуп жатат. Бул албетте абдан жакшы көрсөткүч. Биз ыраазычылык билдиребиз жалпы ошол туугандарга, араб туугандарга, түрк туугандарга. Анан биз ушул жерден баса белгилеп дагы бирдемкени айтып кетишибиз керек. Мен Саид Умар Накибус Садатыл Ашраф Асия Аль-Вуста Борбор Азия Саидтер уюмунун башчысы Саид Умар Алмасканов. Колунда паспорту жок, алар Саид эмес. Биз мурда буну айтканбыз. Эмне үчүн дегенде, бизге канчалаган Борбор Азиядан жана башка жактардан регистрация болгон 7000ге жакыны чыкпай калды тарыхы. Булардын тарыхы чыкпай калды. Ошондуктан биз кайра дагы айтып кетебиз, Саидтердин өзүнүн колунда паспорту болот. Мына дүйнөдө коомчулуктан дагы ушундай талап бар Саидтерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ербол Абдрахмановтары Хазіреті Саид Бурханидин кылычтын урпактары болуп саналат. Алар өз тарыхын көптөгөн жылдар изилдеп, тактап, тарыхый маалыматтар менен атайын китеп чыгарышкан. Ал өз сөзүндө Саидтер уюмуна ыраазычылык билдирип, тууганчылык байланышты бекемдөө маанилүү экендигин баса белгиледи. Салам алейкум. Во-первых, сегодня, 24 октября, я прибыл в Бишкек, дом Саидов. Было очень приятно, хорошо встретили. Мне вручили ID-карту. Вот она. Я ее сегодня получил. Ну, получил, скорее всего, в результате того, что занимался историей нашего предка Саид Бурханиддина. В 2012 году в Кызылординской области, поселок Явный Курган,
Кожагент аула. В Кожагенте меня избрали руководителем Кылышты Кожалар әулетінің басшысы қылып сайлаған. Вот с того времени, с 2012 года, мы начали искать историю нашего предка Саид Бурханиддина, Кылышты ата. Эту историю мы нашли в городе Самарканде. Там есть такой всемирно известный историк Камилхон Каттаев, который нам приготовил, написал вот эту книгу. Он автор этой книги, я соавтор. В этой книге описаны все знаменитые потомки Саид Бурханиддина. Здесь и Махдуми Ахзам, и остальные потомки. Все материалы взяты из древних книг, начиная с 2012 века по 2018. И где-то 5-6 всего лишь современных книг, и то написаны самим Каттаевым. Я так думаю, что наши и дети, и потомки, все должны знать о своих предках. Все саиды, как мы говорим, раньше мы так не говорили, сейчас мы уже говорим свободно, открыто, хотя раньше наши предки не могли говорить это, потому что были гонения и все остальное. Саиды должны быть едины. Я так думаю, что все должны знать свою историю, должны искать в любой ситуации. Я так думаю, что все саиды, потомки Мухаммед пайғамбарымыз алейхиссаламның ұрпақтары, все должны быть всегда на уровне, на высоте, всегда должно быть общение, все должны знать друг друга, потому что мы все разбросаны по всему миру. Мы должны воссоединиться, это самое главное нам. اللهم صل على سيدنا مصطفى